me na me pa daka e wo Kumasi amfamara na me say ya chini ye nya daka yi bi Nansa mo na that's why wo hia me de woni problem kra wo be dey say me free Dubai be through Ghana ana me na confident wo to na na no ansia do me e yi ni for me so e wa bre de me ni kapre odu ko bi na kire me go straight casket shop ah e wo Kumasi labor hire me ko ho no ma anu musa ni me yes kan hye ye o wo de bi ntwa no me sika ye di ma me say me famra no ni so abezu ye say me be ambulance na me sam pe de be da no enka ambulance any de be down omo ye ambulance service into any problem kra any na ye here ni say ubenya sika kakra bi di ato ase you know say Kumasi stay by plan o ye kwadam ko kire o some Horseman casket shop here ye wona come bere te say de mu ni na Horseman casket shop ye wo Kumasi in front of New Town ye the labor office na ben Horseman casket shop ana we are the dealers in quality local and foreign caskets. Adi, oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, and no who dreaded there. You could brew. Who said that complaining with Sissini Cocoa, Epe AGYA Day, Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules. I was here for the Damina say, I will train pa and then my butter when you're idiot. Or Chadian Ponyang Crompon Basaya of that woman. But the Yoko Hinta Kakra. I said, when Yamidu Cohinta, no just what. Lucosie, a Malcus. Abadia, anyway. Enti, I was here for what time I joined. Namusha Kumawood TV. Number need the spiritual host at Damunasi. And not dear, a Jaco, a Jabo, a Jawabidu. And tonight, you are starting a near Dene Pabina Super. Now, Saturday, there be a metal cannon. Spiritual host our Jose, the Shiadi. At a Midiania. I had the Shia platform. There be a Sada Mecano say, a Agoprama, young Mosubo, Nemo Agoprama, Shia Swadi. And he had the Unya Timu TV, no, now the two are say, eh, can we say this year? Enti Fraunia don't you some frobi, who have been some frobi. Now any more, I catch on say. They said the major, the choir must have by the public so and your day so far. Enti na your baby dijuma. Abusia, and then somewhere they brought one. In person by Jetini. Said there be a Mecca Bible assembly. Proverbs or say, Obenyansa phobia, tia semuye and san wobua. Nobaquasia de obua semuya and san weti. Enti Manyaquasia. Obu so be kan seminar sanu gidi enkwa eno nchese di natem emo da bia meka che o say obi kan asemu anya abotre ne tie enkwase asempo atie ebi o nkasa ma na no nsie no na nyansa semba ku bia befre na de aka de na yemu a obadwema eme awuti a obe yensha e pa to me da se afidikasi a woni da so a wo hwe eye Kumawood TV ta say ya dem live e wo YouTube Ubowura YouTube wa Kumawood TV. Ubowura Facebook wa Kumawood TV. They say baby obefa bia Kumawood TV. Enti kache wonu yo wama na ne wonya yen. Wontimi hwe ya fidie bi wo local no. Kache nso monwura YouTube. Onya kreke a Kumawood TV simple. Pa for them na sabe kan. The WhatsApp line no 0543 9070. When me WhatsApp line na me di djuma. Enti bomoden na yo WhatsApp na fabra. Next week na accept voice mail and answer voice audio. You won't even try on your voice. Mebo na wo so atie and answer ye tie de wo pese o kire. Odoman kuma nshirawo. Me pa cho me da me ho abaketu wa bi. Na me ba na opening kase ma hwe na che. Na me nsa aka no. Na obesua de. Me pa cho mejo me da me ho aba. Ekọ ba bi ya twen. Kumawood TV amansane yena yedimu. Asisa ma bravo. Asisa ma bravo. Arade. Onodia. Asisa ma bravo yo. Yeah, yes, mama. I think now need for celebrate is a Ghana house. Unyameba afidi ebeye ye. Oh.
onyame be mensu ni areho ebe yama wan so onyame okawe akokọ sori anopa obon kokroko asia ne se na nyame wuye kokroko na somebody know what to for celebrate it all Ghana. I learned say for me a boy was so a brand I'm well acquainted. That was why I said to me because obini as a mountain maintenance and bully pan was it true and I said a story be an onion okay. Say boss Jimmy said the enkura na me and I'm so me phone tantan ya metie and I'm so na family we waba media ma obi abehu eti o eti aka oba bi o tempted wo pan ko ye yi wa hwe temptation dey wo ho pa bebre temptation dey stage so kra no yetimi kan to wo no se me show me dada me ho bubububu me mu ne ade so ti mani gina ho na o ma feel na bi a onya kra onya wa wewo yeah it's am the Jumadi of strong converting time with AJ Bromo Kumawood TV so on time with AJ so no you better yourself for actors rappers musicians up and coming artists for nyina I will show you so and to share me Queen AJ Hipsy Kumawood TV so this and every Sunday 5:30 p.m. sharp Kumawood TV aba amansane yena yedie. My name is Valentina. I also watch Kumawood TV. Kumawood TV. Yena yedie, keep watching. Kumawood TV aba amansane yena yedie mu. Sini papa be na upe bi ahwe. Amansane winya no baby ya. Yo abusiafo. Ya da munyina se wo otwen pa amatwen yen. Na so wonya hunu medjode a na the spiritual hosit. Esoa no ani da wo hwe yi. Ebia no odoma nkoma dom. No ama nimdie bi, wama otumi bi, wama onyansa bi, wama osua hunu bi a ehye wadwenem. The cases. Okay. Obia Penny or Akwada. Okay. Obia was so to minimum. And I do cry young woman around no one in the day. Abusia, the spiritual hosit, ye gwa, a juada, and a yawa de bia. But modern answer beba spiritual hosit so. Me pacho, we a soon some nipat nkwa dia. No nim soon some bia, now the soon some be a tear buying, and now tear buying, and now you doing sine, we a cremony, we a suffer, we are D4. I dear be a winning ye biara, now pesa a man santon cano, and find show them. Your education and your school. School is our classroom. The building, what you say. And education is a obia. Oh, yeah, the thing is, you misquoted definition for the thing. And also, obia or pamade, what you say. The person is well educated, well trained, well skilled. It is education is when you acquire knowledge, skills, and training. Major me to me suffer, but more than Abra in chain. Me patch on numbers, I bet me afa. Now the other show no suni 0453 011 926 and 0272 854387 and 0244 294066. Me patch sa numbers me ensay famu baako. Na frɛ wonya frɛ pɛ 24/7 ye be pick o. Ne anu adi ho nkomo kwa be fa so abeti wa be pie afidikase so. Abusua medawase. So agye bre na wo hwɛ me adwoada ene ya wade bia. Eye anwumre no nso kosi no nwotwe me patch obehume. Me patch obedase. Ewia, me patch obra me hwa de o bag. Bra ade enen so biem. Na tell me about me share me see ba queen why me say. Bra, said your time about Misha. Esia Jimmy ni me fear for. Enya dia ba ko pe ebe so ye. Really dey with this o fa ni nyina. Bra, se me ka se me di time about Misha ho dance ya. Resi nyina ebe te me nka. Eti se malaria, we dra ni time about Misha. Enya anu ko, die na nu mato a wontumi ani die no. We dra ni time about Misha. Edwe enye ma oba wa fa afuro. Die wo ma akoda no fo. Ene akoda woni fie dumienu. Ansa na wo beto time about Misha dra ibi no. Hwe se wako hospital anasa lab am wo hu se wo atri die malaria ibi ansa. Ayo se time ni TIME. Time about Misha. Afi malaria fever bi ada ni ziba ewo mu no. Ebe trap. FDA ahwe adwadie nkrato yi mu agi atomo se eye. Kumawood TV aba amansane yena yedie. Kumawood TV aba amansane yena yedie mu.
Sini papa be na upe bi ahwe. Amansane winya no baby ya. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Emana Sandu Hobio. December 7th, Ghana Sankotuaba. Since 1992, I NDC and NPP. And somebody will hold Nippon Sinupi. Nyanto about NDC are buying your mind. So what you say, NPP, your manifesto, how much I say at the year, Juban. Abuya. And for the camp. The youth. The what? And that is the most single, one of the most single youth policies Mills and Mahama brought 2009 to 2012. No. Hey, that's it, right? It's this woman. What makes it like I said? Youth in Abuya. Exactly. Hey, and this is the Babulubia that's in it. It was not easily done, and so we intend to protect it and prevent any so-called review. Another word for cancellation. Yamma Kufa 250 billion, and was what the 4 billion per I free SHS. They are coming in our dinner, new family and friends. Ubasijinaye, Ubatuaba, but Botaya Ujnasuano, anything. And then me, Michael, Nana, Admako say, Mike, Yenshia, on Kumawood TV, AGYA, Ekosi Efiada, 4 to 6 p.m. Ibenyamre, yes, in Kunya, I am on your sem, Akagana sem, yes, Sinupi, I'm on mine at me, Egina. Sinupi, no mine, Peja, Sinupi, no mine in Koso. Kumawood TV, Amansane, yena yedimu. Asisama bravo. Asisama bravo. Arade. Onodia. Asisama bravo yo. Yeah, yes, mama. I think no need for celebrities a Ghana house. Unyameba afidi ebeye. Oh. Onyami be mensu niare ho ebe yama wanso onyami ukawi akukwa sori anopa obon kokroko asia ne se na yami wuye kokroko na sense somebody know what to for celebrities a Ghana house. I learned say for me a wasum a brand am wa kwentum. That was why I said to me because obini asema want maintenance and boni pan was it true and I say so we be an no correct. Say boss Jimmy said the enkura na me na me so me phone tantan ya metie na me so na family we dey wa ba media ma obi abehu eti o eti be aka oba bi o tempted wo pan ko ye yi wa hwe temptation dey wo ho pa bebre temptation dey stage so kra no yetimi kan to wo no say me show me dada me ho bubububu me mu ni ade so ti manage na ho na o ma feel na bi a onya kra onya wawe. Yeah, it's a strong conversation. Time with AJ, Kumawood TV. So on Time with AJ, so no, you better yourself for actors, rappers, musicians. Occultism by a Jewish rabbi. And what did was say, two brony be. And I didn't wura occultum, a man in Suya home sem. A baby of Quacodrono or someone so. What Binia was sick. Once a major, the manager, some was a home. Better be a macasse. Soon for a bahina, the one name from any the one name from your miminim. Okay, some now boy. In the Okanyana. Menim so ya we enti na ya kwe anim na me sa na so me WhatsApp line ni bio 0543 596070 0543 596070 me pacho he screen na sia me pacho WhatsApp line na eda ho bo modia na WhatsApp me we hear voice audio ba me ntimi en receive enne
If you next week you can ebe ho adwuma. Enti na WhatsApp me. So ntimi WhatsApp a twen enche maybe a phone line no dey atom. Na enkomo bia ho bia wo ne atwetwe. Na so oba be friend so a me pa cho ya adwuma fidie no. Enti ohu TV no so ansa na obetie ensa be ma feedback. Yensu ya de me pa cho me da ase. Me pa cho me de me guest no e ma wo. Enda nya abotra na tam twuku. Ensori nko ba bia ne oba be so ya de. Me pa cho me da ase. Opa ne kase. E mo akwa ba. Yeah, me. Na ho te say. Nyanko pandom. And na said was ya ball white here. I don't know man say. And when I'm here for fun. Papa. But as a friend will free pray was here. Opa ne kase we dey. Wadaroma. And then da wa ba be PM. Oh me feed the kase so. Masi ade so o ya age aboso. Da nya madwo no ana no ho den aka bu fa me so. No crap. Papa me mpesa me ya mebo me din. Yeah. Aha de amamre no. Yeah. Da ha. Da wo yo obi a wonim fom. Enti manfo amfa amamre. O mu se wonim amamre sa amamre. Dan so na obepie mu de me pese wan kasa bebo odin. Ama hwefo ne etiefo. Etie wo. Na afre de nkoma na yehye so. Yo, etiefo amotie mejo. Enshi amudie me ameti he ye frɛ me YAW. Spiritual name ni abofo nyina agya. Abofo nyina. Wow. Abofo nyina agya. Abofo de ahin bia. Oh, abofo de meka say yam. Enti all angels father. All angels father. Edi a odete social media. Ya obi abo all angels father. Obi anim say wa. Ya do odoma nkoma se. Amen. Me pacho si aka se abofo nyina agya. Won ne hwan a sai na be se edu ho dance. Abofo nyina agya ye onipa bi a efiri Ghana ha ya. Ye onipa bi a meka ne say medi sunsum samachi free from excess. 2 times. Samachi tikra ne ye ntimi kra anko school kra no akiri bebre. Ba ba bi anyakopon de edu ye no. Aye fa sunsum sam ho no. Enne ko wie ba bi a ema ye de sad name. Okay. Abofo nyina agya. Kataje. Pepa cho ehemfa na ofure. Na wa ankasa kora wo maame, wo papa. Omumi enu nyina ate ase, wo yere, wo ma. Sade ho ofei. Kwa hwe ana obi ba be ko. Yeah. Aha. Me wo maame, me wo papa. Me maame ne me papa nyina ate ase. Ye do do mo nyina obi anwuye. E wa nuanom, e wo baba akọ. Okay. But me worry. Enti ho da okwa. Me ho da okwa. Hey, ani ama. Erade Yesu. Papa we pa. Me worry. Oba obeware papa yi. Ese ogini gan. Ana ogini ntwie because o ha o yera che. Eh asemo. Wonti oba bi so won hye pieto. Hey, wadan sire kwen. Ene oba ba da hem. Wo so ti ba bi na ase wo ya ho nsem. Abo ba bi ho tire. Eh asemo. Okay, abafo nyina ja me pa cho kro ben so na ofri. Me ma me free. Atonso ye. Ye ni atonso. Wow. Me papa free. I so kwaso. That's why Kumasi ni Ankasa. Ni pure. Wow. Dike. Ya do do man Kumasi. Me pa cho na uko school ko do sen. Ahom sama chinti emfa nse SS final year ade. Utimi ko ya ko do SHS. Yes. Okay. That's one thing and to us. But as a you educate your kakra to wa. Okay. As a set na. One san ka bi. As a bien na. Enye nya bede. Okay. Ya do do man Kumasi. Na ekwan ba so na wo fa ya utim ba ye ana obehunu sunsum akwan. Etimi nante so a ene watu sunsum wa na mo aba bedu sabra. Ya ma ho efefefe se na sika nso bu ko. Ya o menia me da se bebre. Home some they started free school time. Oh, and another platform in my church me no ma bebre mu. But for consult me it me boni din. Me bo social another social media be. Oh. No problem. Papa Uchinoko, I want to start me interview. Okay. I am na some no obi follow obi ano obi hu baby am chance here den. E free here anybody am be wie here. E be do ya and then obi kan yen so yetimi akon kan kakra. Rade nyankopon adomo nya ya ho den yen so yetimi akon kan.
according to Matthew chapter 4 and Matthew chapter 7 verse 7 was busa na obi hu hwehwe e ho ne point no was hwehwe na obi hu okay wo hwehwe nko ade a obi hu so bisa na hwehwe a wo hwehwe a obi hu because ura kura na se wo no ya waduane bebre no ho ya sisi somebody ebi wa ya print ba kwa ko dini na taste no enkoyi na aduane papa no aje so obusa that's right na obi ono no ni hu sebi on dress e kura na ba kire say eh akrantia nkwan bi sha o tensi signboard eti busa de eye nipa bia oto e wo se busa enna na tetene na mo frɛ no abusa de minnim na me ko busa na ma hwehwɛ no mehu de wo ho okay enna ne enna na mo frɛ no abusa ene akwasi kokon se ye frɛ bibi counseling yem ene ya kasa akora yem yes yempe o ka bisa aye bosom sem ade huhuhu bi o ka counseling dia ye frɛ no ntoma and ye suffer dia okay spiritual father and I say you can say all angels father ahonhom nyina agya abofo nyina agya e pa chome da so odi masiko wo se wo start sunsum sem wo school ekoba ne sen wo ko for oba bi ana ne ye pamo ana de suam ana se ho na ekwan ba so from school time SS when am I my start here free ochino die no and ababeria me spiritualism no ababeria Jew me part of no tone you for Jew for the and that baby I was starting another platform no dey e won atwam okay a friend wo abafikasi okay enti no me pesa wo kire wachi e kwa wo fa social ase se eye eboa wo a wonu akuma bi nso pesa won nso esua bi the papam and the bonnie enti kwa ba so na afa ya wotimi ebedu sam ekwan ya me fa so no say school time in SS me shia adamfo bi a na ye frɛ no Alfred okay na ekosi say ye call canteen ye didi na Alfred sha ase say this year exams are ye betro no on tro but betwa wow yes on tro bi enso betwa na krata no I don't know eti me so me obi a me penhwehwemu because me sunsum nyuma mu no ye de wo me ye de sunsum ne wo ara o ma me o ye bofo me ma me nye bofo but ma wo mu no bofo be gina no so e be ka kire no e da ye de be wo me e no me be si na wo mu na e kire wo ma me ya ara Bible mo opene bi owo Samson ne friend manual na yire ko wuram e na obofo be yi kire ne se wo yire nu a wontime ngo ba no oba benyin se no obewo abrante bi e friend no Samson obo ne din na oba nyankopon hutuani ya yemfa yi wan kaneti onnom nsa wo de na sa bi na ye ya na me de ne pie da yim eto aso 3 times e da bi a menya time bi a me ba beje platform ama me moda wow e ma busa na ma wo ho ase can you beje pa oh me de ne ba ade e yo fie o so me da ase mo me da ase pa ana Alfred de ne kosi sei enti Alfred de no ye didi nkomo na no say this year exams no on trons will be twa am say Alfred Charlie then I person ochire obi e no ho no mo be ko school one three exams will be twa da enti Mr. Tsem ne ne ye chinyidie me gina chinya kra ma ne bokra fu ti ye didi wie ya ye ko no busa ne say Alfred na wo ade be na be ya be mo otinye twa exams no eno o se me pese me hu ana anam say an me pese me hu te me ne pem so abeduru ba bi edurama gudua bi ase na o se na ya ye nyina hanam nkire wade bi me oni me se me wo motia am o mo na school mu am do me yem bibia Alfred no SS liver eno o ka so wo motia okay na me say wow tie no wo school mu nyina wo motia na o se ya wo motia exam say ye nyina mo no wo twere nso otwa am so eni chale boa me na obi e no wi aso pebere Padawan, obi no wi aso pebere eti boa me na ja wadaroma mi nso ntimi ntwa bi na chale aya wo ye ne sen tie di komoduru ba bi ne o ka kire me se o pese o ma me hu se bibi o ba bi eni nti nyame ya adoma otena no pa ye nwane free school yam kokrom na on kire me no ma bi ne entoto na on perform and no ma bi mfa nkire me okay na o ma me hu se me se me ntwa me nso metimi atwa eni nti o ba perform no ma bi de amame
It was kind of dear chin and a tea or goon. A bar, Coco Josio, Tacoca Sense, Tacoco Fita, Tacoco Coco, to incense and the ade. Get to any of the coil. The coil, as a school, Obico near any day. Tia pair, Bush Biase at the crochet. It would have been at the crochet. It's in a new reno. A Bob Bell have been to 12-1 or Bamek, I mean, room. Anajo. Okay. I know Kachem say, now I am sorry, me uncle. Uncle from Crawford. In fact, boy in a cancer has a medium man still because Bible said you knew the Aswante and you do one dance here. Give me the minute call you could jina. You school your park and so. Your call you know two powder be. The body will be able to confirm powder. I know two spray be char circle. And also saw incense near the other. And I'm cooking the and cocotere, the guy and chain. The mirror is where you book when you would be. No boom to them, some boom to do. So I know catching some mini can for white into circle. I'm the alcohol white in the two circle. The middle two honor. A quite casasa, one channel, also seen over shape from me. Yes. A boy, son and another child. Your son and Ubutu who say. Because that is all Champton and Abuano, Channel Hosa, of course, seen over shape from that. Serious. Mimi, Prena catches one was it or bore me. The ninja. We are not Sakachem say, men fuck or corner. Na me fa kokko ne no so kasasa ne asem from maybe boba baby e wono je no so kasasa na boa no so wuye serious to we no sa bo me se men sanfa black no so nto ho kasasa ene de na no wodi ne from eba na no wodi na me ani ni ka me ya pe baby afa but na me pese me hu ade na o ye no se e real na to ya ade na che se from na eba na no wodi ene so pe ja boa na de ne hwe honom we no de no ma ball from prince ana o ma me confirm no che powder ni bi e bi stress am say o se me fed stamp na this time ma me peke no to go no do area no ka chem so ma wi o so ma jimato that's o initiative no no ai o ma jimi atum say ade na me pe no pe area ma okay nkokọ ni me ansa nya sika na di kun wo mo spirit na be fa mo no kun wo enti e ho no wo do ani hu no emotia no ma mfa mani ehu motia no woti o mokasa ma nti o mokasa ensem bi wo ho na boy ne ka na me hu sie ka bibi kire ne ba me mente e fa twati ase e to le bi o kasa duru ba bi ana ono age so na o kasa bi kasa no disi duru ba bi ansa na metinya tro kasa kra no so kati se di egu inside friend na no ba kasa no enya nso enya english enya brofo ha na enya dagoma na enya hwe bo kasa no wana no sa na ade na ye adwuma enti no me person bisa say time a modern kokko no koye no ogun nsa ansa no obe perform sa me time a yeden kokko no koye pe kasa preko such a cv kitin bi ka so ne do bomb pa ye twa circle no we so incense ne candles yes okay saka credit enti efri sa abre no a o ka se moti na aju atum no efri sa abre ndi bi o na si efri sa abre no o ka kire me say ono be perform aibi o samampom afremu free park so am kon samampom say ho no na on be prove exams paper na dia aba eme de na dia aba ama me hu say bibi o eti ho no no ana o ka che me say de me hu no magia de na me nam so masa me mpe for wa na yo akokọ de zo awu abi ana o yare o cancer me cancer me bufu na me o se den o na me no wo si metwa da na si metwa na me pese me hu se exam se na ba o twa na me hu o ka chem se okay be ransom po eti ni week na Friday ana o ka chem se no nsuo nkokoro to ton kokko me yansa bra na enum re kon samampom because of interview ntimi twitwa so kakra e kon samampom ya no se e ko ye tra ho no ma ujaf ye ne nya nkoma dia kasasa ne nwura na wo ho ne nyina wo so te se de mframa ye frame bi moti amframa etwa no ho saa no se wo de ade bo ne ti ade red me so me de ade bo me ti ade red ena me she black no so she black ena ye gina ho no wo kasa o kasasa o sini trase me so me sim trase ye se de ye bu nkotodwe me pega me ti se na paper edda na ba ko so
onse ujina ho say ah o koto atena se abezu bomu ase kakra nti ye nyina ye koto aye boye mu ase ye koto ya mpaja meti say na pad paper ada obi na so ni atro bibi wo so ana nti eguso no mankasa because minim de obeye to wie no ofa that perfume na meka say hwam no ofa no mia so a tutugu ho no ma perfume na no ding perfume na no den pa ni sa perfume ka me body ko pe bi kra be yire wow to tutugu ho no mo na afo started so katwi kasa na me da mo ase exams no mo the results na ba o hwe so kokra ba no tutu na form pa ya na me pa cho time a mo bo mu ase no o ma wo kata wani me man kata mani se me pade na hu me onse o nipa ti atihwe se me sore na ma sa atena ya me bo mu ase kakra etimi me ye se epaja yeti se na de ne da that's wani fili gani enyi ono ana de koto no see e ko gina ya so set candles light ho okay enti efiri sa abre no ade bi ono se wo hwe paper no so no na entro bi wo hwe paper no so no me bomi din me school din abi a me classmate for ba ke kase se me bomi din ya fa paper na ye ko no se o de ko to ni dem ade atia memra ya de atia no pa me ko ye no na me din guso na school na me wo me random bi wo ho a ono kra no woni ba me ba e bi mbo ntimi pese me ka na sa name ni guso eti ayi na me ka chance paper ni na o se paper ni na o se me say sa name na ehyemu no hwan na di shame ana o se na wu nim wo secret name na me say ha me nim secret name no se na se o secret name do eno na ma me believe no wow me believe no na se moti ana na de ba rare da asiye hono mo no moti ana de ayi ne beto uhu moti ana ode ayi ne beto no manhu no na de akoya ne se ode paper ne ma me na exam se ni nyina wo so ampa me kotwene mi tai na me busa na sem bi se adenti ne frame moti ono te o mo kasa me mente kasa no on ba ohu wo na me no o se ye mie mani that part what the metre ase ye mie mani nti se ye bie mani ansa am say eh afena me me dem ye bie mani wona abaya ma me ana hwan ana wo so woni man bi wo tachi man ne papa no spiritual father no nti me pa wo ne me befo yes ma badie dia na me pese me yes wo no eti later no na che say yes no afred me no be ko yes am me ye na say ye school fees ba o me ma so na me say afred ye nko to turn normal man say me ade young boy akaka better to turn normal ko di tachi ma be 2 weeks 3 weeks plan sir in school for your papa will my penny one friend any age top an on mo ni ade command no na ekwa o de me ko chia no na nwumre ana afere introduce me kire papa ni say but I say ntino ne me ba iji sunsun say o de me ede eti papa no de ewura ne dan bi na ewura dan ni mu no nyame ne yam hye me yeah no enkrofo wo mpanifo gude mpanifo na ma do no mo na bra omo de so mo ye hunamu mpanifo sunsumu mpanifo we si ha na dwuma eye ni we si ha na dwuma eye ni we si ha na dwuma we si ha dem ho no mo du pura what you say yes spiritual money ni na papa ni ye bi sunsumu sika ya yesika dro obi kase ni wa wodi tro sika dro yes okay and ya nko sika dro dabi enti efiri so kwotwere ya wutwa ye no efiri ho no a wosa ne na after call tatimai eni ne de no papa no oyema ana wa anya ma papa ne be ye ma me oya eni ne ma yes eno no odede na ye papa ne be ye eni ni ma ti yewura dan ni mu no ena papa no start say ogunsa wo ogunsa no ena papa ne ka kire afred say na say woni pai time amunya mfiri wokora nu ha na mpanimfo ne gi ni tum wow yes amuji ni tum say like omone ne benante eto aye bibia wie na o ka kire me say ede na me hia na me say ade na afred wo no me so me pese me nya bi
And also only problem because I'm comedy can cry what to me dada. It's a dear chair, young copen cramai me. Akoko, Udine, wait. As my making a show. I bring sky body and a scour. Now, bear 2,000. 20 million. Sabre. Okay. Young fan is a native. The dear in your TC crew. Na man krama kese ya otimika na keto kese otimika we are the type of nipa bia me ankasa mete one at times ya na me hu nipa kwa me because se me se me ya dia je se ma ya wiansa na mani aba me ho so se e dey na ma yesu ya kwato to no mani na de ba ye trase no that is ye de ba ye papa no me paka mu na nyina ko gu ba bi ntina na jo na papa no start say come one na mampa. Wow. You mean I so be nine in Sakura in a Chadiadi? Yes. To Channing now, moving in area, no, to say, one is one Madame. You did come on, oh, yeah, you be my area, I've read not to say, was semi jarry, bro. It shall draw be a drilling girl in a very dangerous. Ade, your money, who say. Me jare aduro no anajo 1 to 2 egu kalabashim eni kurame ana amoko kire me bia me kwa kodwa na ho yesiye bom ba bia papa no wode kwasiye ho no se me economy hia nipa bia ada se nipa no ko be bodama na obewu ai oh yeah wo hia nipa bi sa abre no aha ada so be kwa kowu na so be bodam nti gari adoni sa 1 week na edo trade up onyankopon asene na nanam mpanefo asese gari adro 1 week is mention okay na menkwa so na meko we do get asiye ne kwano se oba be enter no obeti wasom se ye bie punawura inside oh yeah se wo punu da we na ubie obeti se twe and some ampomo me are very fast me hu ya menka osofo eti ye ra no me ra me nya hokwa na me hwe me pese me hu sa de bibi wo wa ampa ti ye ra first day makodware second day first day buy na papa no say hey unye ni pebi kwa ade we empanifo kure betimi awo krampo ntimi nyina no oh yeah yam fancy me dware the 1 week now na o kwa ko dware ya na bo naked e na o ko me nyewura ha me bo naked o ko de o sa me she jalabia but me nyewura jalabia black but me nyewura ho no mo a so me ro me ho na me dware hey na obi ka se bibi ni wiase a me no ye interview you tell me say AGYA bibi ni wiase a me nkasa because je me hu na me di ho adanse sanity eti be jare 1 week na wie 1 week ni wie na afemi hu se metu wo se ya cha papa yi na te ho nom na sebi okuta honhom bi a me hu ne honhom ban no wo mani so wow yes ne honhom ban no ada se ne honhom ban no eye wowo okra kraman jata sebo me hu sa de no wo mani so na me ka chen se papa me start dole ade no wie mani eno ma me hu no me hu bi da ana o se so open from now they kon wani abie waso an den abie enti efi sa bre no wo sa ne afre ne sa ba school mu bio enti ye dware wie na mani be bie na papa no eye o magina ye ni bi de ma me ade ba ya that time school boy me ni da ya emotia na gina ye okay hye bibia de ma me abete o mo kasa o mo banso me hu o mo ya de ba ye ne ekope bia ase ye de e de sie nti ho na me mama ade sabra na wontimi mfa nkofi no ada me for the one dia ya me because omo follow that things no okay bia ase na me so ya na me ye mama me ni afraid this ade ne be ye adwuma be make ye wo problem na ade enwanwa wo sunsum sem ni say sam panimfo ne ba wo nche o ma na frefre dom ne de ba adom de emoti adom ana say nipa mmoa because ye bedidi baby na ye didi na na woman bi be pack car
It what did you come on, minute my Freddy to what did you come on bow my didn't tell me. Wow. So many didn't be saying. You know my brooch, I actually cannot do. You're a free woman. A friend of him is not him from say because your boy you call your mother say, Mammy me patch me here. Say na at the end I ram him. It me cassava authority. No matter how you are, I don't care. Wow. Yes. Mammy, me here. To me can't say, I'm not him strike form. I want after that, I'm not afraid of who's many masters. That's a 2 million number. 2 million number. To my men buy, and I'm starting some canasem. We'll see anything. We'll see anything. One for. Yeah. That I'm for. I know dear Tina can or dear cool school. Oh, me didn't have the book. That brave my manager, my man, you know, you just can't go better to me. Yeah. Okay. That time. In great flesh. Did you flesh? Now, a bassano. Sir, a motiana coffee pebis are bar. Now, this can we are. Motiana, this can and answer one of first can. Motiano. One of the secrets of spiritualism, when he said, many are home nanti and men demand this cabda. Tabrana. Tebia, Nanano me pesicanti, I dare fesicabeto men demand the bigger. Let me meet the man in him answer. Because me who soon some will say, when you whom be numb, now this is Cassam Shana, or babies are there. So, no one first camera, or babies are baby. That dear bet over my friend say, aha, ayo soon some them. And to see soon so much mercy. Make or daddy and remember now discovered to another befa. Okay. The Cassam word Juma, and your home common yeah. Yam Fano. Yam Fano call Yami Bo Nippon was say, Star aiding true. To the hawk. Juma, there's someone that's some 50 and son, what did he? Yes. One can say, Ottawa, no, Yammy discovered. No. Okay. A home cry away, Sessica. Yanakwa. It is our person who be feed you about money. Also, the baby Bashana. Okay. Now, a free Sabreno, Obenyamo, Emoti and every. That a year then now, a Jewish rabbi now initiative or am I acquire occult? I say a few times. Sir, the interest in information. Me person to be shame kakra. Okay. And Opa Yan Twasso. And no, I don't hear Twasso near wow. Okay, a person who was chassis. A chassis and a fire, a fast summer will be more Jewish rabbi. No, don't worry, and they say, and to me, rabbi, and the Mukrampa. Okay, next time, okay, you better was okay. And it was mommy. And from there, Nusika by your home, I had there, a grown up so. What did be Pema? Ah, the just come claims. That's our brand. I wouldn't motive and no more crama Pema. Both here and crophobia. Almost see a body at a seminar. Okay. Other saying Antiasia. Fine, spiritualism you could do baby, and your phone your call baby. You call Jew for one side. But me do baby when we say, Yame abodium bonini. Bonini Yamia bodium. Also, all kind of Bible say, when you could the noun soon the bow, you say, we are not Jane home and what Trasic said, you ye Genesis 1:31. And I said, we be I. It's added to the wounded fathers and ultimate 3 months when I'm about your to make us away. When ye. That is what I'm coming on. Eti, a friend of Agrona, the Yeguso. Now, one day, boy, be your school more. And boys, you didn't my friend, I'm catching Sabra. That time, no, I'm a minister, make us something to say, or so for sorry, them will come. Yet to come to me, could be one some say, I don't know what they're free in panel. Because that customer who be you. Boy, you know, I am a friend. Your friend, Kwame Isaac, and I'm a friend, I'm saying, Kwame, bra, no, buy, or buy, I'm catching and say, oh, papa, you come for. Me can't in a boy in secure because I'm in your brother. And a boy in second or say, I want to know, I don't know who's Papa come, I'm so Papa come for. Now, may catch us a Kubusa, Papa, and catcher and send, I'm both winning a motor in Jan. Yes, is walk to me, be any. What's a me, Papa, be on, I'm so boy. 2 minutes, 2 minutes, Jano.
And I'm so pie and tonchia. Oh, papa, and no man will hop. Who could did that down on what did you hold it? Tianya boy in it, a man who crowd free. You call us in one in the way and a papa said, him for one mother. Oh, papa, only to me. Now, papa, so to me, I call friend Ebra. Hey, in the way, what they say, weekends. Oh, boy, oh, if you know, come on, papa, man, I say, ah, now, I say, no man, go say to me. Now, papa, say, when I catch her, was the Adam for you school, say anything, your friend. Also, no money to me. I don't. Papa, a friend Andrew say, Mammy Miss Sour, some cacred. A brennan tea. Be an amintime for Uncle you. Obite came, and now will be a quack of Froca. Obim Panya Kobe or Bessorefi TV. They say, Mammy Miss Sour say, Yawoye say, what Jai says some seminar now that's who. Some seminar are not quite baby. Master Tier free dwarfs. Okay. Baby, I'm bedroom, you know, Korea, South Africa. Me pacho e hono yenye me be say say sunsum sem wajai sunsum sem because ya na etaate mpempi no obi won say me kwadwane wei na me ne huhu bi na nam ba say de nyame ageme enti majai ma ba ba nyame ba sa bre na one huhu ne nam de na wo ye bosom ba ana bo nsam ba say wo ba ye nyankopon ba wo fre bo nsam ne mu ana wo da so bo nsam ne mu ade ne bo nsam sana ya na manfo ka no nti na me bisa sa atiefo tie me a dia be ne bonsa idi sunsum se machi beduru ba bi no medical culture say de nyame ye bia yo na ye ne hu the way it control for onyankopon abode okay also faso an be na sa also so de abode ni nyina hye ye nsa me ni uti ha sesi ye epo eyekro epo katakro so oman foforo so but sa o man foforo na epone kata so no e ya honhom a wo ni flesh and blood we and ho because of flesh and blood into top mo abesenke that's why it almost o mo tena bra yakopon siesie mo so mo tena no eno so ne ho ana asase we so ye wa honhom bebre ho no mo a o mo so timi kopo mu ba etu buzam se me ja honhom se mo a meka kira wo se e fa ba bia kwan ana mafrim but says ye jufo akwan no so eno so ya honhom se me na okay enti say ya maybe say obi hwew na o problem sade na o ka se one moti e nante na otimi ko obi ho asem na solve problem awaresem so obi hwew se see na o problem bia o fra wa betimi aboa no any pakro no oni problem because ya sohwe na yahu enti na nyina otimi bo obi because me platform we dey me mpe abodi akeka oh major me frère asumasi we interview no me frère waji misika di and e pasa na me sia fem isa me metie me yesunsum nipa enti se obi am frère no ko frère osesi e obeka se me na me interview wo nti me de ma no to mu nti no e ma oji me di e na ma obe frère wo enti wo ko bu ni sesi a me na ogum edi mase me bi sa se e na iwutimi ebo nipa e solve obi problem e de ma no the all angels father no na nya no wow matena se asua oh before your mistake ni say yem padisua na abrofo so omo bibie say so person mu twi fire so nti omo di bibia akwese book enti book mu de traditional de wow ahaban me wo ho after all then enti say so obi yare pa na sunsum yare a ofra obetimi aboa no obi pese otu kwan akwantu na ye dendenden obi ekunu eja no obi po ba bi wa ya oba na ntwema ne da otena kuma ofra wa obetimi aboa no ade ahia ne se ne pakode be ya na mo to aba won chen me pa to fa number ne to ga the number no is 0241 61 61 61 61 35 34 35 34 0241 61 61 35 34 35 34 0241 61 61 35 34 35 34 we are no number ya nti obi frɛ wo a obetimi anya encha me bebie phone line atum na me ka o say number me di dwuma sa bia wo pa asem bia bisa na ebia wo ntimi mfrɛ obetimi attest 0543 596070 0543 596070 we any text message line yem frɛ so o test ya ya be fa wo
enche maybe a phone line no e dey atum sesi ya enti agya ya so obi hwehwe wo a ahefa ana nipa no obetime ho obi hwehwe me a me wo Kumasi ya time say me kwa akra nso Kumasi so ebi ana nipa no pese oba wo nchen direct me wo krono no Kumasi krono no ha ya o se krono mo bury ya call me da ben na wo tena se eye adwuma da free juada kosi ada adwada ti kosi ada enti free mefa nse ochena obi pese oba wo nchen a obetime aba wo nchen obetime aba ni nyina na so de ba ya na montu onim ya na me bebisa ense hunu bi obi wa no obisa me pa che o agya ya enti obi ba wo diska obi ba Jesus Christ enti obi ba obi timi kotre fidie so oseme de wo behumi a say na abetua wo so de na te say me de te say ne say si an Jewfo ne angels ne kwan na menam ho okay na eda emre semu no ye be koso atoa so aba besi me ye betoa so Jewfo na kwan no ene ade eti Jewfo no angels na omodo mama me na me no nam now no omo product am de ye adwuma for angels way no eye sika na me sika na me de to na se nipa na e ba de enti a me pushi wutu sa eye no nipa na e ba wo mo ana ho nipa na e ba wo mo ma na nsapan omo ana ho okwan bi so se me adwuma mu no ansana wo yare o pe ba o pe so otu kwan spiritual marriage any problem bi ade beba manim bi ansana me agya ya abofo nyina agya metena se me ye adwuma no metena se me ye adwuma no de ama wo no agye se me gye enoma a eye angels ne no ma na me de frɛ wo mo na me check your spiritual background sunsumu hwehwemu ehwa de kura hawa ansana master te wadwuma no enti oba na pese yenye wadwuma ma wo dia in serious say wani abere dia ene obepe 500 Ghana cedi te nipa na e ba so ope 500 yeah tete sika no 5 million na kura ne nsem bare ene onya ba dia the problem so asolve the problem na solve abusuafo edomase wani guso ohwe Kumawood TV the spiritual hot seat afidikasi anasa goprama yen moso bo na emo yesua so ade me pacho quickly and tentem me be phone line na to e bia na wo asem bisa all angels father ahuhum nyina anasa abofo nyina agya ono de onim black way onim white way and onim red way ba bia me pacho me number me di dwumani 0202 cha number no so old system ni atwam enti we 0202 66 54 61 aha 0202 66 54 61 and 0202 66 84 62 the patch on numbers no ya did djuma eno no se see ya wo from ya ya be fa ne no edi the patch on das aja ya onti enipa ban ena se so oba wo nchen enipa ni ana akoda enipa bi oba wo na wo problem nipa bi oba wo ne bia so ya pani so ya akoda bia okay the patch on from me se ya ya no ba twetwe nkomo na emo me patch on bomodin education way almost media house be ya educating for pass on patch on no why your TV set and now video no dwumo no na ne kasa ne mara form said e be ya be to nka na wo so beti e de me patch on me da wase enti aja ya hello papa ne kasa patch on di ne ba bia kasa free me patch on my phone no enfri wa no kakra aja ya yan kasa na wase adenti na wonye ni free na ade jiska hello what here for hello good evening open the kasa meje so wudi ni ba bia kasa free from Kwadam kasa free Eastern region Eastern region so power Eastern after manage na mama waya no okay kasi mtu to be no go to come say
Obetuma dai. I said me la work up. Who person me pato obesa the number na tuya. No obo dear friend. Hello. Hello. Oba de kase odi ni baby akasa free. So me dey Ebenezer. Ebene yankoi. Ebenezer. Takwa. So pre. Yeah, we Ebenezer meet you. Kocho Ebenezer. Adenti no ade. One you wa fidie na akotie o TV no so won nteme nka. Enti free TV no na bisa question. Why? Hello. Hello, open kase odi ne baby akasa free. I'm going to take it. My fault. Okay. Open meet you. I'm going to take it. Papa say. Say I'm going to ma say bia oba problem you about solve am collect. I want you can 5 million on the ana. Okay. Paper cho sa question we there. Opo obesa the number atudwa. Wo obo what dey afre. Hello. Hello, good evening. Good evening, Open Kase. Odi ne baby akasa free. Mo se phone question ka Itakwa. Eja kwasi Itakwa pacho yenko. Na me brother ni ka mte juma. Na obitimi abo am ma ko se manya obidi me. Paper cho the number be tudwa. Wo obo what dey afre no. O se obi abeba bia just woni mre. Woni bre nko ade a. Hello. Hello. Open Kase odi ne baby akasa free. Pate from Joseph no ka sa Sandima. Joseph Sandima me pacho yenko. Yo kasana metie o. O wanti me anyina. Aha. Me pacho 0202. Texas. Hello. Good evening, Major One. Good evening, Open Kase. Me pacho di ne baby akasa free. Yo, we dey Nana Yuti na ekachai. Hey! Hey, Nana. Mia na maloko me the lockdown to abrabo so. Me ma Ghana, me na me ka kire o. And you are saying when the bag of the house. Many akufo akasa me say me the lockdown ma won kwa no yire. Me na make. Nana ya kasa. Yo, we dey Manentia years of Manen. Aha. Efembedo na asia mode onye telephone na opening case ya oto NTS father ono so we piano pa wa babon tina wo die eye ebibi man yemi na abasbode na mde mamo ye tori ani en nam na yesu na one ade wo te ha o awaju ani o wo ise yesu o bu se kwa wu no na me ka ti bi se bi se ayo ka ti wo ise yesu na na ko ya de sia ma na na o se e yesu obreche ayo hu no Nana, o de kai ada me le fe mo na ni free so a me do ba betra ho city so da yesu ayo hu na obreche no ba betre mu Nana me da se me pato abusia. Hello. Open Kase odi ni baby akasa free. Pate pa pa question ka pa tanko. Pa kwasi asanko. Pa me pa kasa. Me pate my team program na me se kun bi sa pa ne se. Sisi ano oni nyame na ye adwuma na se oni muti ani akoso na ye adwuma na se kun bi sa. Me pate where you are no why? Hello. Okay. Me pacho, me mpeke ko bi abi. Me ka se me di etra. Ade obeche. Angel's father. Abofoni enyina eja. Abranti your free chat to you. Ono question am pese treaty. Wo say, woni nyame na ye adwuma, ana da so ne moti ane abosom. Na ye adwuma nti moti ane abosom ne minim se bi omo wana bo omo ho de a mentu nche. The question is no kakra bi. Why no Nyankopon? Na oni ko bi sa me sa question we na me yi ano no. Why no Nyankopon na why na. Okay. Ya na nyina so. My open so anymre baby obi a nana. Ya ma na mo pia. Sa ya me ma mo. Ya na nyina ya so. Bo me bua. But me nko na na fie nko prada.
Debbie. So me somo no. Obi ehun Nyankopon da Jesus Christ crack. Oso onipa biere no wa wa hunu Nyankopon da. I just said we free osoro na yeda. Aba. Obi so ye Christian a me ni problem about Christianity way because me believe Bible. Me believe Quran. Me believe the book of 6 and 7. Any book could be a talking in about spiritualism, I believe it. Okay. Because the independent who ye and what try and na sote ye and what they try once. Okay. And intino me to a mint me so Nyankopon. Me kwa me onipa me ne wan. David kan asem bi. Was me onipa ba me ne wan a ka ya kakakara me Nyankopon ya yepe. Wo nipa nyame na somo. Anya na asom nyame. Wow. Ejampa twate nkoma na se. Wan na asori da kotwitwi Nyankopon adwa ayeda. Why na sorry da akonsu ama Nyankopon da. Enipa ade enipa sum ni wo wiase more eyesika. Me can pray natural. Ade enipa worship on more. E wo yen asase we su yesika. Abofo nyina aja. Me bre ne nti. E ka se ewura mu a kwa na wa. Pepa to safa number no atudwa. Okay. Said the bear one intimi am for a becker for DNA no. Okay. Omunyina nso beye ebe frɛ. Isa abroche fo nyina ehwe. Okay. Obi po number den. Patch of number na to. My number is 0241 61 35 34 0241. Me patch of to bu ase. Yenyine 11. Okay. 0241 61 35 34 0241 61 35 34 Sunsumaja be dey say na me frɛ wo Sunsumaja because angels nyina ye sunsu obi e no odna ne ehunu onda enti wo ye omu nyina aja mejo enne masanse mama green no me dey asase ye wa because obi metena ha me o kasa na wo se gumi ya na me hu sampa you are on the right track amen so obi be dey so obi nyini ayo no anasem dia me de mani ehunu ene de me de maso ate esi yi na me di hu adanse enti you say da ben wo se free adwada ekosi dwada ena wo tena se adwada kosi kwasi ada the still adwada kosi dwada no kre enti abusia so pe all angels father abofo nyina aja bomodian friend 0241 61 35 34 the numbers or didi ni juma eno no bomodin said you see kasa ye no me atoma kuma so na wonso de ete say friend we na nni nkomo na sene kasa eto wasomu a de opeson ne ka bia e wo ho o se dis one tu anamo wunya tu anamo nko ade a hunu say problem ade ko ye no ya nkopon adom ene abofo konkora adom ti o twa ne panyi me pa cho me da ase na me ka wo say aye Kumawood TV say bia wo ye sunsum nipa na so pe platform ya amanfo tie ne ye hwe ne ye tudi e tira me pa cho je numbers yi for modern friend e 0553 011 926 0553 011 926 and 0272 8543 87 for modern friend now fry you know be twen komo na odoma nkoma da roma adwada ene ya wada bia ene edidi sa adwuma we na nso kosi no nwotwe wo de to ase ya wonsa ebe kan yi oba de nsirawo oba de anya okese eye me ya sa me po na nso adwene de ye di adwene de ti a ye behwe asuofrawo me do se ya bompa ye ta echi na ya ba de ye na enye fom se ye na age hompo dada ye tumirika efe ye ntumirika bio na emu ye ba betu ye me di dwumade ho chia me di major prophet Charles Opokuda kompa cho from major wana me dam soko na mo so ba me sunsun dwuma mu dia ye from the great oracle one wana ebu ame ema me di sa dwuma yi ye me kiw nyina me de odoma nkom obo ade ye achia won na me de omo nyina nso ase na akanje be na ene sunsun kase am de ye adwuma won hira obi bia pa cho me dam ase Ewia, if I shop na me hwa de o bago. Bra ade, and then so bien. Ah,
Na time herbal mixture na see ba queen why me say. Bra, said the time herbal mixture esia Jimmy ni me fie for. Enya dia ba ko pe ebe so ye. We dey do this so fa ni nyina. Bra, se me ka se me di time herbal mixture ho adanse a. Wiase nyina ebe te me nka. Enti se malaria, wadra ni time herbal mixture. Enya nu ko die na nu ato a wontumi ani die no. Wadra ni time herbal mixture. Edre enye ma oba wa fa afuro. Die wo ma akoda no fo. Ene akoda woni fie dumienu. Ansa na obeto time herbal mixture edre ibi no. Hwe se wako hospital anasa lab am wo hu se wo atri die malaria ibi ansa. Kayo se time ni TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever